Basta latibiyag! Apay, saan matla ama imbagan day tauyak maud? Ay, adda pa'y din gurigor ko Anya, kasano ngayon yer yun intod bigat. Kaya't ko timapan, nga makastuyak mait. Sikati kang runaan nga umatendar, ta pamilyam di agriyon yun. Kat pamilyam meten Ay kamang kangaruden, hindi pamilyam meten. Nay, pagkarong matanda tauyak maud. Iso nga ro si kantulangan timapan makiriyon yun. Siyak lang, ay sana mabalain. Makitak tumanan di kalaban ko ijay. Ay, aging gaita. San kayo pa'y laang agsarsarita kinisuling? Tabay ko makasaritak day jasuleng. Nabayagan day taririyo Ay, uray pa'y dumanon aging kat panungpalan. Sana ka makikapya iti day jay at taaw. Syakid din ti umuna ang makitongtong. Pakpakawan! Intan, aldawan. Kasta ti itsura yu amapan makiriyon yon, nanang. Apay aya, anya ti dakas iti langak. Insuot yun samot aminon nga alahas yu. Jakit di ipasikatan. Katadda nga ron alahas ka. Saan met nga rod agol dagitang? Golda giti aritos ka. Sapay nagdadakkel, kun nagsisilang day ta bracelet kan kwentas yu. Ay indakit din. Mabita laang ijay. Agpakita talaang. Tapno awan ti makunkuna ni tatangmaw. Ay nananang, uray laaguni-uni dagita alahas yu amagmag na. Bayam ka di laang. Day ta kwentas yu. Isunsamo day ta ginatang ta iti sagsi 50 iti palengke. 25 ata tinawarak. Api nga insuot yu pay laang, kat madlaw mat apeke. Ay, saan mo't amadlaw apiki ka? Nalamag natakid day tanay, asinagtan di taryon yun. Ijibag ko ngay. Adabag ko. Inkaabil ko dita, jay pagsuputak iti yawid ko. Dito'y bag ko nga inkabil yun, nanang. Ay, saan ka nga reklamo pa ay? Mamantikaan day ito'y lipstick kan gamit ko dito. Anya ngay, nakasaganan jay video kiyan. Tartaray maanan mi pailaeng, mamay. O nagbayagan, makakankanta akon. Nay, di mo matlay batanan day tamay. Jak ngarod kayat ti maunaan. Kayat ko, syakla ang tagkanta. Nay, agsangputin dagiti daduma kakabagyan. Ay di mo liplipatan Awagan naklata iti mami. Dagitadan da antibebang. Adan ti kalaban ko. Apay ngay, tanagdiretsyo matan ni nanang mo ije kusina. Tumulong ka nung agluto. Sa bagay, talagaan nalay nga agluto ni nanang mo. Ni nanang mo ngay mat. At ije sangwanan ti video kyan. Ururayin na matarimaan je video kyan. Agkanta? Isumati ko na na. Sige, tadenggan tayo mga rod ti panagkanta na inton madamdama. Ay na, naragsak da ito'y a family reunion tayo Ay, taado tayo. Ngam ni tatang, saan ang makaumay, tagsaksakit ngamin. Ni dadik maut. Madamada nga agin inom. Dagi daman Ay, ngagpaiso. Ibagam, ta saan daunay ngagbarte. Anya ti imbagbagaken ka ni Daisy. Nagkinumusta kami laeng mata. Impalastog na siguro nga agtrabaho di ta munisipyo anya. At daaya matimbaga na akasta. Ay kat imbagam kumamot nga ijay kakapitulyo nga agtrabaho. Ni mami mat. Pinalastugan, di pinalastugan. Nay, mayat sandya bidyukyan, mamay. Ay kat, kumansyonak nga ruden Di pa yung may tumulong agluto na ije asuleng. Unay kayon ayan nanang. Sao kayo asaong, agluto kayo kadilat na.
Anya nga iti umay na aramidan ditoy, agdonya. Day di lagpaspasikat ti amuna. Kanog pilpilin samot ti kantaon na. Hoy, Suleng! Umay ka tumulong dito'y nga aglutaw! Ala ni nanang. Ay na. Buyay. Ay. Adan samat Ferdina da ito yung mikropono. Anya kumangay ti Ferdina. Ay. Paguya ka nakmat. Ay, day tabusis mo ti adda Ferdina. Ay, jakmat la makakansyonan. Kano nalaingak mo't idi ako mansyon. Ipasublat mo kit din day ta mikropono. Taing kay tulungan ni Auntie Bebang aglutaw. Nambarak. Ay sa anak nga imay dito, itapno agluto, wano aginaw. Ay bayam aday dya abibang, ti maparigat di ta kusina. Tagro-pro pamot amid. Ay, ayan ni dadem. Makininom ka dang iti kakasinsin na. Ay, ingkamad damagan, nupod nung adasaga na alitson. Diyak mo makita ti bagbagada alitson. Ay, lakay. Lakay. Ano ramidan dito lang. Sip-siputak at tumakdar ka dita pag-iinuman nyo. Itay ka pa'y nga ay ayaban, anggam saan kamot at tumaltalyaw. Ay, apay aya. Ayan na ngay jay litson, ako nam anak ko kontributan nyo nga kakabsat. Ay, saka mo Ay damagam, iti nakaigam iti pundo. Ay, amangan mo't ni imbulsana, kat awan ti maramanak kan mayawid ko alitson. Apaw, nagadwa sa gana. Day tala, biru ka. Litson nga rod ti kayat ko. Itaaklamanon ang makaraman iti litson. Ay, mangyawid akpay iti kudil na. Taisukat ti paborito. Disay, anya ti ar-aribungbungan da iji lamisaan di tarwar. Jay ka idil-deliver da alitsyong nanang. Ay, adalitson, nakita? Nagdakkel alitsyong. Ay, nasaya at mayak. Makaramanak matlangan iti litson. Ay, nabayag nga inar-arapaap ko day takad. Inka man kid di mangkid des iti kudil na. Da kayo mo nanang. Madamada pa'y lang aluklukatan. Ay, takno maramanan ta ah. Jay kudel ti paborito. Ay na, unay mo tan. Di mo't lamawan ng titaw iti aglawlaw ti litsyon. Isulat sip-siputan ba? Ay, kat nun nakasaganan da ito'y pangisuputak. Ay, ilambag mo man day tasupot. Santay pa'y anak nagad. Ay, kunakman nun nakaluto dan. No kumangaminta, timulong ka di kusina. Di nabiit kuma. Aging gat adda di taday taabebang. Hay, Jack kaya timapan di ta kusina. Ay, kay lakit din na yan. Ano pa'y day taaririyo ko ni Biba? Sangapulon atawon. Pa'y malagi pa no niya tipuon tinagririyan niyaw. Nagriri kami. Gaputa din na amo nga isubliti binulod na amalokong. Anya? Day talaan. Sinuratak pa itinagan ko, idinakitak ijay balayda. Ang iniris na dyan nakasurat anagan ko. Sana ibaga ako kuwana. Ha? Agasem ngay day tanga ugali day taabebang. Ni, nanang, agsinsinyas dan ijerwar. Irwar kanun dagito'y naluto tamangan tayon. Jay litson ti bantayam Disay. Naskan ang makayawid ak. Agpipila dan ijerwar. Nagadugayam ti kakabagyam Kaaruban samot dagita daduma. Kano kakabagyam amin nakaruba? Ay na, nagatidog ti pila iti panganan. Maibos tulakit din dyan lechon. Apay nga maibos ka nagdakilan. Ay, masapul nga umunak iti pila. Ay, agure ka. Sa dinong ti papanap. Ay, kat inak sumingit ijay sangwanan.
excuse me. Dito yak man sangwanan. Ay, say, napanmutan iti sangwanan ni Suling Diseng. Simingit matan. Ay, sos! Ay, sana mabalinday ta. Un-unan nagpayan na nagluto. Ingka ibaga nga agpalikod. Siyak pa'y mati ibaon nyo nanang. Da kayon ang. Ay, amumota dyan kasarsarita day tabakaot. Ay na, panawanan tapno agsarita kayo. Ay, saan? Nagkunakan ka. Ha? Nangato ti pride ko di say. Ha? Diyak mabalin nga ibabakan ko na. Ay, dandani akon makaala itilit sound. Nakasagana mo tanda ito'y pangisuputak iti kudil na. Ay na, kasla mas jay lapayag na. Ay, madlaw da nga tano pergisak jamay sa alapayag na. Na. Apay nga nagpasango mo ni Bebang. Imasidagan apermi iti ayan tilit sound. Ay, kuna na siguro ajak na siputan. Adamot supot na apadak. Anya nga tati aramidag. Tsaka ita makisarita kun kuan Ang naskan. Asit gakman, tako silapak, bareng makadlaw. Nagsarangsangan na iti kodil tilid sound. Nagnanam ko naman. Nay, apay ngayon masidag kanyak ni Suling. Kusilapan nakmatan. Diyak ikaskaso. Basta agiso putak iti kodil tilit sana. Ay, bibag. Aglablabas ka na. Ado na yun day tanangal-ngal ka na isupot mo alit sound. Di agisupot ka, no kaya mo? Na, pumanaw ka nga rudan Tasak matan ti agisupot. Papanawan na kit din. Hadyak pa'y napuno na ito'y supot ka. Agpaigid kan. Nita. Nakapatinga ka kiiday. Ganda. Na. Di nakiwala na. Ay, iduron kan No saan ka pa'y lang agpaigid. Tagiduron nga agpaisaw. Napigpigsa kakat ngam siya ka. Ay, imbaglakid din tanatanggal ko dyan itson kat saan anat naga. Siya tinangtangal. Tasika, day talang supot tig igamam. Kat si kangay, natanggal ko kunam. Kat lapayag lang, matday ta iniggamam. Tagayam, iso, ti isupot mo. Ay, unay lakit din aya. Ay, agpada kayo anak ka isupot itilit sound. Apay nga agapa kayo. Ay, sana siya ti makiap-apa ni Suling. Na, apay asyak, kat naglawag asika. Anya nga tano agin nalamano kayo adwa, tapno malpasan day ta aririyaw. Total, may salangmet amalo kong tipuon ken gapot ti panagririyaw. Pabasulan na kay nalang di malukong na. Ay, pinakawan kay kadain. Tani reunion tayaw. Tapno malpasan day ta. Ay, Suling. Ay, di nakman kalbi-kalbitan. Tadyak kayat ti makikapiha. Ay, musan ka makikapya ka ni Bibang. Ibatim tayo supot mo alit sound. Nay, apay ngay. Aramidag alit sun paksiw day toy. Alangan mo't asyak ti makikapya. Ay, alan Suling, tapno malpasan. Ay, sige man langan. Bibang, agin na lamanutan talipatan tantigura ta, ititunggal may sa. Ay kat, wanan Kita nyaw. Uray nagiti kakabagyan, kaya agpapalakpak da. Maragsakan da, tanagsarita kayon. Imbris ka no, Suling. Imbris pay. Sige mayat akita. Tay kuna dangarudan. Kakabagyan analaing agumura ken umapa. Saan mapagwadan da kita? Doon da dagiti kakasta. Ay, ipakitam asabali ka kadakwada. Tapno respetaren ken pagraumanda ka. Sana ya? And ito titandaanan nyo. Lipatan ti gurang-gura. Tapno agari ti kapya.
urayin abannog ko anak kiryon yawn. Disay, ayan na nga, initatang mo. Ni, awan mo't dito'y pagididaan na nanang. Napananan nga'y kaagsaksaket. Nanang, aggab-gab yun mo't ijirwar. Nay, apay nga'y. Nalipatan ng samot nga agsakit. Ay, inakman ayaban. Ay, lakay. Anya ti raramidam. Nalawan tayo ito'y nagabyon ko pagmula itinatag. Kumusta ti reunion? Saan ka nga agsakit? Sa anak mo't nga agsakit. Kung kunaklaeng dayjay, tapno si ti makireunion, kat agkapya kayon kinisuleng. Anya, kaya't mo asawa nagdrama ka lang. Nagbayag nga minin dayjay ari-riyaw, kababain pa'y kitdain. Kahit nagsarita kayaon. Wana, Nasaya at matnukas tabakait. Ayan nga rutin nyawid mo. ay aday jay umay kan, ta umay mo ramanan. O di adamot lang serbi ti reunion, nagkapya kayon kinisuleng. Dri na maanak gayam. Kastala ti biyaga bakait. Kat sapay ko tawanan ti makaapa makabagyan tayo. Kanarigat ti adda kaapa na, nang una no kabagyan. Ditan gagayan, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita, anaadaw iti pagsasao ako nana. Liklikan ti gurang-gura, tapno agari ti kapya. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Ay, imbag ta nasabat ka dito'y dalan. Sa anak ko na mapanidya balayaw. Anya ka na iti gagaram ko maidya balay may. Agparti kami ngamin iti babaw inton Domingaw. Mangayam ka kuma iti kadwam, tada kayaw ti agpartay. Ay, samod lagayam. Awan parikaot. Apay ngagpaparti ka manang. Ipapunyag na ngamin dya apok. Ay, kasta. Ada mabalin ko abagaan akadwak nga agpartay. Pati ko maagluto Hustaw, ta nalay nga agluto ni Pari Pedraw. Isaw ti ayabak akadwak tao. Enruar mo mananday tadakkel abunang mau. Papanam? Basta rumwar da ti abunang, amumaw no sardinaw ti papanak. Ay na, basta rimwar ka nga igam mo day tabunang, madanagan akon. Anya ko mga iti pakadanagam. Amumun ano niya ti kayat ko asawan. Adda nga min lukloko. Datangiwat mau, mga numanggag da ka. Oray di da mangag, no adda makita iti aramid mau. Maamuan dan tumutlaang. Saan da amamuan? Awan lakat ti mangibaga. Oray awan ti mangibaga, maamuan dan tumutlaang amaamuan ko lang arudan. Saan ka man na tumagalit? Di nakbibiyangan ka day. Di ka kitagyaman, tadagsangput akarne. Ay, uray jak makaramraman iti karne. No sinasaor, tinagtaudan na. Ay, kastala ti biyag Pagbiyagan amin a kinasikap. Nasayaat na nagranatan dito'y paray. Nay, adda ka di pagsayaatan ang nadalapos mo dita, paray. Agsagana ka, taintun Domingaw. Inta ka no agparti iti babaw, ijayan dakwana. Agpabunyag kanukat, tay anak na. Ay, addaman nga roden siguro Iso nga raw da si kati inayabak. Ta umayon ka kadagiti ibagak nga aramiden ta. Dagiti ka di sigud akakadwam. Saan da ka di nga umayaw? Ay, agin lilinis dagiti paray. Jak amu ano inton jak makitkita. Ang mga nubukudan da, adidak ibingayan iti maipuslit da. Ay, kasta siguro Wano, narawat ka nga talaunay. Isu para pulutan dala ang ti ipuslit da. Di da kan inraman. Agin dadalus dakit di ata iso tiyamaw. At daman siguro papanamong, awit mo mo't ibunang mo. Sigurado man da ito yan. Ikatinyo man ti aramid yo. Ano agparti kayo? Kat pakipartiyo amin nga umasidag ije pagpartyan nyo. Umasidag da nga road.
Apay kat adi mo iramanan. Mayat apagpulutan ko naman. Sapay pati pusa nga umasidag kat iraman nyo. Pagsayatan ti buksit amin dagijay. Nga oray saan nyo mat adingwan? Uray saan ko ading wen. No umasidag lakit day. Apay kit dingay. O, anya nga tamat ti mariknam. No dingwan mo ti iraman ti sabali a partidor. Ay, kita anda. No jak ida iraman apakiparte. Kita mo, nandang masidag dito adinguan, paray. Ay na pare, uray saan mo nga imbaga. Nakasagana to'y bunang ko. Nay. Kita mo na ita umasidag nga kinikinay. Agsaga na ka. Ay, sige pare. Andan iti asidag mo. Isina mong ti ulo na. Uwan, paray. May isa, dua, talo. Anday ta, naalan. Pinutan mo untay kargam dito sa ako. Maglakit din ta na sapata. Awan pa'y tao akadwata di tao. Isong imbagak amasapata. Tapno nawayata ang mga ramid iti kayat ang aramiden. Nay. Adamanan umasidag ngat-ngatingat. Bulos akal deng. Sikamat ti magtiraw. Sikamat gayam day tama ng Berta. Nagkuyog mat gayam damanong kanlakay ko anapan nagparte. Wen ading ko, nga madasaan ko akayat nga aramid da. Hay, saan ko ang mabagbagaan ti asawak manang? Ay uray siya. Day tati saan ko akayat nga aramid na. Uray siya nga rod manang. Pulos ajak anugutan day jing aramid da. Inbagak to pa'y asaan na nga isang put ijay balay, kaanyaman nga inala na iti linulukaw. Pangipanandangay. Anya pa'y ngay, no di saan nga ijay kakadwada nga ereng iti arak kan pulutan. Una yan dagita abartek. Imbagak kan kwa na, asaan amang iramraman iti basol da. Ay, jaklakit di kaya timapan iji impyerno, gapulaang iti karne. Naimas magayam ti aglaw kapato kan kalday. Nasa umang, paray. Adda ko mamanan agpaparte. Tapno addamanan bonus. Bonus akarnay. Uray awan ti agpaparte. No kayat ta ti agpulutan. Awan makalapay. Iwan mo ta, paray. Intalang aganop iti tarakan ti karo balita. Ayosay. Sa bagay, nalakalaang ti aganop. Uray saan tan amapan ije kabakiran. Dito'y talaang nasideg. Addan maanupan. Imbag ta nagsabat ta si Camila. Apay ka din, Nana. Awanan kayo itibain iti asawam. Agraman ni Tomas. Ni, apay ka din, Nana. Adda ka di atraso mi kada kayo? Naramanan niyo siguro kan ni Berta je pataw kan kalding may. Patukan kalding? Ay, di ka maawatan, Nana. Adda nakakita nga inraman dalakay mo kan Tomas a pinakibagkat ti kaldeng kan patumay. Ay, saan ko nga mo day Nana? Agpulumot laang ti asawam kan ti kadwa na aman ni Brong iti dingwan ti akin dingwan. Ay, napasensyan, Nana. Ngamawan amumi iti day ta napasama. Idanon mo iti asawam nga dadakas ang mapasamak kadakwada. Anya ti kayat mo asawan, Nana? Makarmadan to adwa. Imbag ta nagranata dito, manang. Apay kadiadin ko. Nagsabat kami kini Nana Juana. Makaungat anak kisarita kanya. Ha, kaapay ang makaungat. Inraman kanu damanong Tomas kin nilakay ko ti kalding kan pato da. Tiniliw da kano. Ay, oo na yun. Mangibabain da talaga. Kuna nang addan to kanu mapasama kadakwada ado ha. Aglablabos na mo't ngaminaan. Apay ngamin nga inraman dapat ikalding kan pataw. Tapno siguro adda pagpulutan da amanang. Ay, agasong ngay. Dapat ikalding kat inraman da. Addan to kanu da kas ama pasama kadakwada ado ha. Nagawan kat abain yon si Katumas. Anya ko matipang bainak. Kan anya ti ibain ka.
Apay nga inraman nyo at tiniliw jay kalding kan pato da Juana. Nakaamamot ni sa Berta. Naibaga ni Juana kan ni Mila. Ay sus, haddan to ano aldaw yu adwa. Karma! Patpatsim na ta karma. Mamatpati ka dita. Di kay lamabain. Day tangamin kinaarsabyo ka iti pulutan. Di makipulutan ka matno kayat mao. Ay, di na kitultulad ka na kayo nga arsab. Naunaam lang tinangibaga saan mo akayat. Ang awan makakit kita at sas. Amangan mo ibusam ti sangadong daong. Sasawam mo. Ala, kayo dumawat iti pamakawan ka ni Juana. Ay, apay kumangin kam dumawat iti pamakawan. Panakabunos mi na jay. Saan abunos day jay? No di ka tinatakaw day jay ngay narami jaw. Ay, sayang. Tatinakaw dagiti agtatakaw ti kaduam akaldeng. Nagsayang lakit deng. Saan ka mat asumanorsura? Mga no isarunoda ka dagiti arsam. Sapay dadakkel akaldeng ti puliyaw. Sayang. Ay, inak mangki di pa isprian dagiti mulak. Tapno saan nga ibusan dagiti igas. Pare, nakita kakasla na ulaw ti dakkel akalding ni Juana. Adda iti arubayan da. Ang mga no adda nakan na makaulaw. Ay, sigurado asaan na makataray no kung namakasla na ulaw. Inta tiliwan. Nungay makita dak. Si putam ti papanan ti kaldeng. Numapan iti kasupukan. Tiliwan. Bagkalamadagaws. Adda manin pulutan ta. Alang arod, mapan ko si putan no papanan na. Tarasam, mga nagsubli iti balayda. Sayang di kaldeng. Isaganam nga rodon ti pangilutwan ta. Saan lang nga pangilutwan, pati arak apang bulon, mangisaganak. Alang arod, mapanakon. Adda manan pulutan ta. Ne. Apay ngay. Pagkurkuri paspas matikalding dito karuutan. Ay, nagmayat. San ko napagrigatan at iliwain? Ala akon kat ipisok ko dito sako. Aday ta. Ay, kita. Magnaak nga kaslawan ang yaman na. Lumabasak iti arubayan da. Di da mo akalding ti kargati sakong awit ko. Ay, nakapangan siguro daytoy iti kumpurnay. Nagmayadain. At damanan pagpulutan may kani pari Tomas. Gatay sabot din ti kalding insang putbaw. Pinang-or mo ka day. Rinapat ko laang ti sakaw. Naangsan siguro. Gusto tapno ditan pagrigatan pa'y. Pulpugan takid day. Agawaan tangarod nga iluto. Ay mawawak iti arak kan makasidsida akon iti kaldereta kan pinapaitan. Dito'y tanton sirok ti salamagi nga ang ginom kan nagpulutan. Napariir nga agpaiso dito'y sirok ti salamagi. Adda papag dito'y. Sa pulan to ni Juana ti kalding na, adda gaya man iti buksita. Uray kasano ti panagbirok na. Di nan tumasarakan. No agdamag kadata. Ibagata, anakita ta anapan ijay bakil. Nay, mas maligayam tagkorkori paspas kan naulaw akaldeng. Ay, angom, amungatan ni Juana, nga awanan ti kalding na. Kasano ko mga muna ngay, kat di namat nakita ngay nalam. Ti pakas daawak, apay nga agkorkori paspas, iji arubayan da, idi nakita. Ang mga noadanakan na, iso ang naulaw. Agpusposipaos at di makatal na. Saan tan aparikot no kasano ang naulaw, kan natay. Tinaskan ita, adda pulutan ta. Ay, wala ba rin. Tagay. Ay, mastikal direct kan pinapaitan. Nangag ko amin asaritaan yaw.
Itayak pa'y dita ngam didak nakita. Ada ka dita. Anya ko matin nangagmaw, aber. Jay man gayam kalding kao day tapulpulutanan yaw. Amuyo ka day anak kapanganday ta iti pestisijaw. Napan na inarab ti ka is-spray anat natang. Anya, nakapangan iti pestisidio. Katwan! Iso siguro ana ulaw. Ha, agalwad kayaw. Amangan no dadakas ang mapasamak kada kayaw. Pare, binugwam ka diyan na yung bagtay karnet kaldeng. Ay, sigakit di sapay mangrumi nga agsakit ti dyan ko. Ay, Oras siya karam. Agsakit ba't ti dyan ka? Day ta tinalaala ti arsam akas kada kayaw. Ibagayaw ka dagiti asawa yaw ta ipanda kayo iti ospital. Karmayon at day ta. Anyay tanday ta nga inaramid yo. Nakay akalding sindayaw. Laglagi po nyo da ito'y apagsasaaw. Di ka agaramid iti dakas, tapno di kan tumot agbanag adakas. Unay kat nga minen ti aramid yo. Jakpay kayat ti tumangad iti barsa nga. Ay, uray siyak mo jakpay kayat. Ay, madigayam. Ay, dakas ti aramid may. Jakon kayat agsidahay tinatay akaldeng. Ay, uray siyak. Jakmat kayat. Kasano kumapay ang makasida kayo, no sumaruno kayo matan iti napasamak iti kaldeng. Pakawalan nakapaw. Saan ako nagagsiday tinatay akaldeng. Hindi na kumamot alalaan apaw. Pakawanan nakapaw. Ay, agbalbaliwa ka na. Sana na maulit ti dakas nga aramid may. Ditan gagayem tinagipusan, ti pakasaritan tayo, anaadaw iti pagsasao ako nana. Di kagaramid iti dakas, tapno di kanto agbanag dakas. Dito'y drama tayo, kastala ti biyag. Oh, lakay. Ape anak kapanimid ka di talamisaan. Ay, saan ko nagustuhan tinagtutungtungan mi agkakabsat? Maipapan iti matawid mi adaga. Anya, sana nasaya at asasawam. Kat kunakmatkan ka, asaan ka nga umanugot ang magudwa ti daga. Ngamin, sika ti ad-ado ti sakripisyo na, anang ay aywan kadagiti naganak yo. Kaday tamat imbagak. Nakaungat kit din, dagiti dua kakabsat ko. Ay, anya aya ti kayat da. Ti kayat ni Salvador, ijay addawaig na. Kat di ta ti aramidan ta atalon no bilang. Kat ilaban mat kano ni Carmen, asaan amapan kan kwa na jay kabatuan apaset. Ay, aglalaban kayo no kasta. Asikaswan nyo kit di day ta sa nikwayo. Tapno saan aday ta ti diyo pagkikinaawatan. Veronica, kayat ko pa'y timangan. Apay aday ito'y laang tigi naom. Ay na awanan ti bagas. Imbagak tumat ngamin kan ka nga alaam mo jay tawid mo adaga. Tataluan namon. Tapno saan tayon agumatgatang iti bagas. Hay, ngumingin na pa'y nga rod ti bagas. Kat, isumat imbagak kadag iti kakabsat ko, itay nagsasango kami. Kat, Kung ano manong Herminyo, mas nalawlawa ti tawidan na. Ta iso ti inauna. adula amin? Gaputa iso ti inauna? Adon ti bagi na? Ada pa yung bagana. Iso ka no, ti ado ti sakripisyo na kadananang kentatang idi si bibiyag dapay. Uray anya pa'y ti bagbagana. Rombang amapankan ka dyaad dawaig na. Period. May samot ti buridak mi. Ni Carmen, akon di post ija Facebook. Ay, may samot na dyaad na mo ti lablabidan na. Di na kano kayat aje kabatuan adaga ti mapanken kwa na. Kat, asidagmat iti kalsada. Di na pa'y kayat? Ay, una yun dagi dya akakabsat mo. No saan da kayat ti agbigay? Ay kat, aglalaban tayo na. Anya ti makunam lakay? Makunak iti? Di kagdangtangag.
Itayak pa'y asao-asao dito eh. Makaturturog na tao. Kunak, i-post ko ka din iti Facebook dagijay agom akakabsat ko. Agom, dagiti kakabsat mo? Apay, kasano ang nagbalin nga agom da? Di mo na nga, di istorya. Adda ayamat istoryam. Di nga panagugudwami iti tawid. Di ka no kabatuan, titadahan niya. Sana mabalin day ta. Tasigun itilintag. Anya ti bagbaga tilintag. Ituloy mo Anya day jay? Inadal mi day ta iti nagadalak iti kinaatorni kat. Anya nga rood, di bagbaga tilintag. Aguray ka matata, jak malagip. Awanak sa matidi insuro da. Barsakan kay ti cellphone makita. Agin lalaing ka man ako-nakon ka. Agin lalaing nga ibagbagam. Kano nagadalak iti kinaatorni. Aping nga rod nga awan mo't makitak apamanik na anagadal ka iti kinaatorne. Apay, tabiro kang pa lang ti pamanagnak may. Dahito ikinalaing ko aromaso, tinaan anay apamanagnak. Lakay! Lakay! Umay ka man ditoy! Kita nga gininanak, ayaban nakmanon. Umay ka, takita am dito impose, jay agin lalaing aburidak yo. Anya, nagipos manan ni Carmen? Kita am ngamin Nan, kita man. Diyak po na'y makita, basa amon. Kunana, dagiti agom kat adda mismo iti unag ti pamilya. Sana inikan iti hashtag ako nana. Addanto aldawyo. Nagtured matan ang nagipost iti kasta? Adda na yun pa iti hashtag na Basama. Hashtag pera over dugo. Mang-aagaw. Kuna naman. English day jay Anya nga English? Adda ayamat binasak na English. English ti dengeg kaw. Aglablabusan day di akabsat mo Salvador. Saan anasaya ati aramidan na? Bagbagaam day di akabsat mo. Bagbagaam, one? Bayam. Aga pa kami ngagkakabagis na kastalag. Unay katabannog kun aya anagnag na anagpirok iti abogado. Nasaya tasimbang petkan. Itay pa'y ngor-orayan ka. Kita am da ito impos ni Carmen. Kita am Ne. Di mo mat unay ideket dito yung rupak data cellphone madulingak. Nagipos manin ni Carmen. Pangpangtaan nan tipiyag tayo. Ay sus. Itaruntan sa day takabsat mo. Ini-screenshot ko di post na. Isunto ti ipakita kiti abogado no makasarita ta. Nangina ti agabogado. Sa bagay Napanak iti opisina ti maysa nga abogado. Agasem 5,000 ti consultation fee. Ni, nagnginamutan. Hey, apay ako manatawa ka. At balakan sa matay. Ay nalakay, nakabalis akon kadagiti agom akakabsat ko. Nagpusak ijay Facebook ko naman. Talaga nagipos ka? No imbaga aramida. Addan agumura da Basol da Aping ngamin nga ijay kabatuan titid ta kanya. Sa bagay, si kaburidak ti kanday ti kas jatawid. Ay nalakay, di mo lamong. Nga idi agsak sakit dagiti naganak may. Siyak ti para sukat iti daya porta. Makitam ti anos no? Nasingpat ka kit di aburidak Narespeto ka nga anak ken kabsa. Apay, di ka pa'y napnak nga katkatawa. Nasurukan amay sa oras nga katkatawa ka, Carmen. Ay, sobra ka mo. Italang mo't nga katawa. Lakay, adda na panunot ko. Tapno marisot day ta problema iti daga. Anya day ta, bakit? Ay, saan ang maala iti pudot ti ulo day taket? Orno san ti parikot iti sanikwa, tapno saan kay nagiginura? Nagsaya ateng bakit? Takas ta ti panunot mo. Kinaimbag.
Katun iso nga awisam dagiti kakabsat mo ngagsasarita kayo anasayaat. Ayun anya. Maornos na ita a problema lakay. Iso nga awisam dagiti kakabsat mo ngagsasarita kayo anasayaat. Wen, aramidat dayta, bakal. Oh, denggam ibasak, tanag-text kanyak ni Glenda. Anya ti kunana. Agsasarita kayo kano nga agkakabsat. Naikot na saya ita Talaga nasaya at mo't kiti daytoy aganwat ni manong mo Herminio. Kaano kami kanong agsasarita? Enton Sabado kano. Ijay restaurant, ijay ili. Ay, sumurutak to Taimbag lang nga damot mangted iti moral support. Oh, anya ti makunam iti daytoy singasing dagiti kakabsat ko. Ne, apay asyak nga iti pagdamagam. Ket, kunam anagadal ka iti kinaator ni. Tistingak man ita ti kinalaing mo nga ipaspasikat mo. Ay kayo na, day talaga yan. Sigun iti article to, Republic Act number 303. Nailanad ijay, arumbeng agdadanggay dagiti kakabsat. Nalaing ka? Apay ka poy. Namati kamit. Kung kuna lang day jay. Pinarpartwat ko la day jay a Republic Act kas kada article dita. Sa dino ti pagkikitaan niyaw? Amom jay sikat a restaurant ijay ile. Jay ihawan kunana. Ihawan. Nya mo day tan. Sana naimas ti sidaan ijay. May mayat nga ibagam nga ijay beer garden ti pagkikitaan niyaw. Beer garden? Kano video kyan day jay? Video kyan akan restaurant. Ay, naimas ti makan ijay. Ado ti pulutan da akaldeng. Ibagam nga ijay kay nga kikita. Sa anak mo't ngagpulpulutan. Siya ngay. Apay, sumurot ka? Siya nga ron ti attorney. Ilaban ko da ito'y akaso para ken ka. Nay, aguray ka man lakay. Apay, sa dino ti papananday ti a tricycle. Kat nalabsan tayo umatan ti restaurant na papananta ko Saan nga ijay ti pagkikitaan tayo? Nay, sa dino nga yan? Ijay beer garden. Pag-iinuman? Bayamon, tayo sutikid daw ni Carmen na buridak ni. Patganta, tapno agkakapya kami nga agkakapsat. Ala, Bawalan ti agong ungat, bakal. katuan O anya, umanugot kayo iti singasing ko? Ila ko yulangan ti dagayo, kat pagbibingayan nyo. Tangay di kay matlagi kinaawatan. No siya, mabalin. Wen, umanugot ha. Katibingay ko, igatang ko laangan iti ado aburyas. Imbaglaan ni Gusok Sa bagay, mayat day ta. Ala, umanugot akmat. Imbagla pag negosyo ti bingay ko. Total, di tayo matlag kikinaawatan iti dayta sa nikwa tayo. O sige, kastalatan ti aramidan tayo. Oh my! Ay, nagmayat ti agkanta Uning anod manong. Ay. Agbagay ti boses tado Agjuit taman kit di. Mayat no talo tayo nga agkanta. Lakay, nabartakan. Nabartag asasaw. Ay, usto daytan. No, di nakpagsatan. Nagawit na nga rodan. Madamdama pa itani at dapay madagiti kakabsat ko dito Veronica, kuskus sila pan nagsamot itay. Katno is-isaman ka. Amok ayamot ti agkusila. Ay, kasta aya? Ay, ayaban taman kit din ni Carmen. Takadwa tamot nga ginom. Carmen! Umay ka dito, itagi inom tayo. Wan, umay ka ditoy. Anya aya ter aramidam di talamisaan nagiti lalaki. Bambantayak nila kay ko tanabartakan. Ay, apay ay abantayam. Bye-bye am. Umay ka kit day. Taramanan tayo mat daytoy ladies drink ako nada. Ayun.
Malagip mo ka di ba kahit no niya tin na pagkikinawatan mga kakabsat, may papan iti tawid mi adaga. Ila ko yung ngarudan ti dagayo, tadi isupay, apagaapaan nyo. Ay, wen gaya man niya. Nasaysayatan ti kasta. Day tamot ti nagtutulagan nyo. Ay kat, wanan taaga apa kayo mat ngamin. May mayatan nga agpaiso ti kasta. Saan kami nga agpaiso nga kikinawatan, may papan iti day di adaga. Ala tati mapaglakwan ay kat aramaten iti nasayaat. Kan, paadwan pa'y Una. Tahusto tay na ko na ni Glenda. Urnusan ti parikot iti sanikwa, tapno saan kay nga aggiginura. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasao akunana. Urnusen ti parikot iti sanikwa, tapno saan kay nga aggiginura. Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibiyag! Talaga ka di akasinsin ko ni Manong Mario, nanang? Katwan, manang ko ni mami na. Apay akas jay. Nabakbak nang da. Idinto ta siya, pirmimat ti kinapugrot ko. Bak nang gayam tinaganak na. Negosyante ti ama na at Chinese. Kukwa na gayam jay nagdakkel a restaurant di Taili, nanang. Katno at dapay dakkel a restaurant na jay syudad. Mapanak ko maagaplay, uray waiter laan. Ay ka mapan ka Amunak nga ta ni Manong Mario, nanang. Unay kat anagado ang nakaparada ang nagduduma alugan dito yung ruwarte restaurant ni Insan Mario. Sigurado, puro ababak nang dagiti customer na. Sana bale, iturturod konti umunag. Hep. Ha? Sa dino ti papanam? Kwa? Ay, bawal ti agpalpalama ditoy. Ay, sana kang nagpalpalama. Ay, no kasta. Basaem nga ruday ta nakapaskel di ta sarming ari daw. No solicitation. Oh, nawatam? Katwain, Bawal ti ag-solicit. sanak mat nga agsolicit. Agaplayak iti trabaho. Anya? Ag-apply ka? Agkasapulan da ka di pa iti waiter. Ay, with pleasing personality ti kasapulan mi anya. Langam-langan kat saan ka pasado. Kasinsin ko ti aking kukwa iti dayto a restaurant. Ah? Ni Manong Mario. Kasinsin mo? Saan nga minamadlaw ka? Pastrekan na kon. Takasaritak ni Manong Mario. Ay, aguray Mapan ko pa'y kasarita. Tapay pay lang. Damagat, no kaya't nakaasang wan-wan no saan. Boss, Oh, kumusta dagiti customer? Mas asikaso damat lakadi, sayat? Ay, wan Ta nakaay-ayat. Naggugwapo kan nagpipintas ngamin dagiti inalam kas waiter kan waitress. Saan ka di asikamat tinang pili kada kwada? Wan sir, kat ada bisitam. Kasinsin mo kano? Ang nagngisit mo't kan nagkutong. Naglampong pa'y. Madlaw at taga-barbaryo. Awan kasinsin ko akasta. Boss, ag-apply ka no a waiter. Ay, kitam, amangan kit di mo't mong hulda par dayta. Kat, ayabak nga ro dito opisinam, boss? Ipilit na mat akasarita na kakano. Sige, ang mabiit lang. Tane, adda date me, kanilabs ko. Naimbag abigat mo, insan. Insan, kasano ko mga kabagyan ta? Ninanang ko, kabsat na ni Mamim. Tinagan Ay, sanak nga interesado. Awan ti oras ko ang makisaritakan ka. Umayak ko maag-apply kas waiter. Ni, apay babaen pangatunak akitaan insan. Saan ka mabalin nga agbalin a waiter? Ha? Apay, di mo nakita dagiti waiter ko? Naggugwapo da. Nagpupudaw da. Angem nagagatak insan. Kabalak ti trabaho.
Janitor, tika sa pulan mi. No ka ba alam ti aglinis? Mabalin ka nga agtrabaho. Ang amno di mo kayat. Agawid kan. Anya ngay, naawat ka mutlaang kas waiter. Uwan nanang, naawat ka dagos. Mangrugiak inton bigat. Iso anas ka na masapak amapan. Kita manday ta. Kunakken ka anas ayat at tao ni Manong mo Mariaw. Kinaasyan na kaadagos. Uwan nanang. Kat, among mutlaang ti agwaiter, anak ka. Surwanda kami kano. Ken, nalakaakmat ang makasursuro. CR, ti umuna alinisam Nangag mo? Uwan ma'am, nangag ko. Nasayaat mo't. Saysayaatam ti panagtrabaho Uwan ma'am. Wan, tapno magustuhan na ka ni Sir Mario, kat irregular na ka dito restaurant na. Anya may lab. Adatan dito yung shopping mall. Kadagiti rich kid. Adata yun dito eh. Ay, wow! I love you, Mario, my baby. Di na anak ko pa. Makita na ito yung lakay at driver ta. Lakay mo. Anya ko matibibi ang kukan-kuana. Isadang mong tilugan ta bumaba kami kanil labs ko. Isardeng mo na, tulang alakay. Uwan ma'am. Iparking mo na ito yung lugan. Kat urayan na kami shopping ha? Uwan sir. Intan, babes. I know, excited ako nag-shopping. Babes, kaya't ko day tang aritos. Gatanga mo na para kanya. Diamante ti kayat mo? No talaga mo't laang alabs na, gatanga mo na. $500,000 pa iti presyo na. Kut, manulaang ay matdaytakan ka. Sige, gumura akin ka no saan mo agatangan. Nagado ti agar-aram kanya ka super duper rich. Ngamsika ti kinayat ko. Ita, day talaang nga ipagpagatang ko ka, di mo gatangan. Sige man, imbagak aya ajak gatangan. Gatangag Oh, I love you, baby. Apat mo. Siga ka diti janitor. Uwan manong. Kita ka lang nga minamakita dito eh. Nanding tinagan ka. Personal driver ni Sir Mario. Sakmat ni Lito manong. Kasinsin ko ni Manong Mario. Kasinsin mo. Di ka man. Ay, narigat apat yan. Ngam iso tipod no. Ay, isumot lagayang nga inala na ka dito ikas janitor. Waiter ko ma, ti pagaplayak. Ngam, saan ka no abagay tilangak? Iso a janitor latan tinted na trabaho. Mala, agananos ka. Taamom tay pagsasawa ko nana. Tibiyag, kat kaslapilid. Numaminsan, at da ka itibaba. Angam numaminsan, at da ka matitingato. Amok day ta pagsasaw manong. Tanyad adal da kada kami idi elementarya kami pay. Isungagan anos ka. Suruwam kit day. No kasano ti agipataray iti kastoy a klase ti negosyo. Amom ngay, no dumtengken ka ti swerte. Kat si kanton ti aking kukwa iti daytoy. Nagngato matenday ta nga arapaap manong. Kabaalam day ta. Sige, panawan ka pa dito itagawid akon. Nabartek manen ni boss. Basta kadwana nilalabs na. Mabartek akanayon. Rinigalwan nakit di iti diamante asing-sing Iso akas taunay manen aragsak nilalabs na. Nabartek manen ni Boss Mario. Binartek mo manen anya. Anya ko matibibi ang kukan ka. Manumanen ti inalam akwartana. Umapal ka lang. Ay, kaano nga ta amariing ni Boss iti kastangar aramidom kankwana? Saan ama pasamak dayta? Kita am daytoy diamante asing-sing ko. Talaga nga agro-pro pakakwarta? Babayo! Gold digger!
Ah, ne, anya mo ter aramidam dita, sika. Madama nga glinlinisak, ma'am. Aglinlinis ka, wano, agdengdengag ka. Chismo, so ka matamay sa. Saan mo't Talaga nga glinlinisak. Kita mo, nakaigamak itimap. Kat, JCR, nalinisa mon? Siguradwam asaan anaangsag, tapno saan naka nga ikatan ni Sir Mario. Isarunok alinisan, ma'am. Nasaya at mat. Saan ka nga agaw-awid? No saan mo analinisan dagiti rumbang alinisam ditoy? Pinanawan damatan ni Insan Mario nakaturog dito'y opisina na. Insan. Insan Mario. Agriin ka. Umakar ka iti pagturugan. Tapno makainana ka na imbag. Hindi naman, biyangan. Agkaiwara tinagado a kwarta dito'y lamisaan na. Madlaw na nga ta. Nukis sayak iti sangaribaw. Agbisikleta akmanen nga gawit. Awan ngamin pagplitek. Napuno mo dito clutch bag ko iti kwarta. Katuan mat, sir. At dadamat ditoy, naurnos mat. Sino nga iti nangurnos? Ay, saan asyak, sir? Ang mga nunaksayanan Ay, kat, kitaan tayo langan iti CCTV camera, sir. Huwag nagpaiso. Nay, apay akasta ti panangkitam kanyak, ma'am. Pasikig mat. Naguyaw ka mat. Pudno mat apasikig ti panangkitam kanyak. Gapo ka de, tamidyo balaga kat kastamot ng tibagam. Jak amo akasta ka, ma'am. Nakita da ka iti CCTV ija opisina ni sir. Binilang mo mat dagiti nagkaiwara a kwarta ija opisina na. Katuan, aklunat nga inaramid ko dayta. Ken nakitam ka de, nganyakar ko ni Sir Mario iti nagturugan na. Ken inulasak pa'y. Ay, wan, nakita mi amin. Nakitam ka di mat, ajak pulos kinisayan ti kwartana. Kasta ka anos, ma'am. Kasanuak pa'y itan. Kasanun ti beauty. Ay. Uray sak nga raod, kasanuag nga tamag. Maikat ka kadimag. Ay, huston, manong. Saan mo nga ituloy pa'y? Ay, nasakit a panunutan. Kanya nga iti maramidan tayaw. Talagang awan trabaho tayo na. Tanabangkrap mo't anamimpinsan tiniguso ni Bus Mariaw. Ay, idi pa'y lang amin nga ibagbagakken kwa na nga annadan na ti kwartana. Saan ko maagastos, gastos ijay ti aramidan na. Hanggang di nakmot patpat dyan. Anya nga ita. Adumat nga mintibisyo na. Win nga ron Ay, sapay planok adituya kon nga retire. Ay kat umakar tayo iti sabali abos Ay, sa dino nga ti pagakaran tayo. Ay, bakit akon, manong? Awanan ti mayat ang mga lakanyak. Malagip mo ka di pa'y nilitaw. Ay, nabayag mutan nga awan dito'y dayja a tao. Kalat ang nag-resign. Kat, jak amo tiga po na. Ay, isunsapay ti may saan nakalugyan dayto'y restaurant. Tasaanen akas kalinis kan nilito ti panagtrabaho jay simukat kan kwa na a janitor. Tapno ang maum. Addan bukod a restaurant nilitaw. Anya? Addan negosyo na? Isuti ka na yun ko apang panganan. Tada discount ko. Inka agaplay ken kwa na. No kayat mo pa iti agtrabaho. Ay na.
Puno gayam, ginadamag ko nga adan restaurant mo. Ay, sino tinang ipadamag kan ka? Ni Manong Nandeng. Nagkita kami. Kat naistorya na kanyak, ti maipapan itinegosyo. Ay, ado ngamin tinasursuro, idi nagtrabaho ak, idi kininsan Mario. Ay, kastagayam. Inubobserbarak, no kasanuda nga imatunan tinegosyo da. Ay, talagamot Masirib ka lito. Kat ita, si Kaitan ti rich kid. Taniinsan mo Mario. Ay, awanan. Agkulkulong kanulatan ije balayda. Mabain kanu arumar. Taamin ang negosyo na kat na bankrupt. Uwen nga rod, kaasimat. Ay, lito. Agaplayak man Ay, uray janitor latan. Ay, kasapulak ngamin ti trabaho. Iso nga alaan na kun Sir Lito. Unay mat ta janitor. Saan mat Wunan no iso ti mabalin nga ited mo at trabaho. Maaklon ko dayta, Sir Lito. Ay na, Lito anak ko. Palpalawa manen gayam da ito restaurant mo. Wananang, tani. Umad-adulat tamat dagiti customer ko. No adawayam, mabalin ka di asarungkaran ta inton madamdama ni manang ko. Ay nanang. Kan bisitahin tamat ni San Mario. Kaasida ka no ngamin ita. Agsakit pa'y ni manang ko. Tulungan ta ida, nanang. Anak ko. Ay na, nakakaasida ita nga agina. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Tibiyag ket kaslapilid. Numaminsan adda ka iti baba. Numaminsan adda ka met iti ngato. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag